ke tande tout moun nan fan mi pa ou kap bay dizon yo sou relasyon ou lan. Bien, koute sa, video sa, ase pou ou. Nou tou ren men fan mi nou, men pafwa yo kon yon ti jantwa. Mele nan afe nou, ou kompran. Le gen problem ak moun pa ou la. Si nou kembe sa pou nou de aselman, sa ka sove nou amba an pil tet chaje. Pou ki sa? Paske le ap rakonte fan mi an problem nou, sa ka kreye, plizen pase li rezoud. Relasyon nou, an do yon kote, ki ap apou nou de. Se pa yon plas publik kote, tout moun ap vin bay opinyon. Chita pale ansam, komunike yon ak lot pou nou jwen solisyon. Epi, kite rankont ak fan mi yo, pou le jen bon nouvel pou nou pataje. Kwem nan sa, pi deva nou apre mesye, teto pou sa. Kembe bagay prive nou prive, epi rete pozitif.